Туғандар амансыздар бе? Бүгін туғандар жаңын оқаттан сіздерге Достыбы YouTube каналы мал базарды көрсетіп береді. Сіздер бізменен чоғы болыңыздар. Бүгін 12 апрель болып қалды. Негізі туғандар біздің каналға қатталбағандар сөзсіз қатталып подписаться кнопкасын басыңыздар, бас электер. Мен бір чекеден тартуды баштадым. Охо, мына кет туғандар. Саттыңыздар бе? Қанша болды екенер? 95 бе? Торба урғачы еркек беле? Урғачы. Сүтті қанша беретілер ке? 4 күн болды дейді туғаныға. 9-дан емі шығып атты туғандар. 95 мыңға сатылып тұр урғачы торпақ. Туғандар, видеоны аста лайкты сөзсіз басыңыздар, бас электер. Мына тоқол. Тоқолдың бағасы қанша екен? 100 мың сом, базар қанша сұрау отады? 20 келді. Торпақ еркек бе? Бұл аңгус бе? Аңгус. Төбе екен, Мына ке сүті. Так. Так. Мына жақтан да қайсы баға болды тада кені? Қайсы баға болды тада ке? Одан татып алып жүреді. Бұны ал ба? Егасын қошпайлы ғой. 80 ал ба? 80 мың сом, Торпақ урғачы екен? Еркек торпақ. 80 мың сом. Болды. 80 мың сомға туғанда. Сүті ұшында екен. Базар өте қызудат туғанда. Қанша екен боласа ке? 90 мың ене баланы. Сүтті қанша өреді әмі? Баласы емет дейді туғандар. Сауайыз дейді. Торпақ урғач екен. Мұны 7-ге бересің бе? Қанша барасың? Қаншаншы торпағы? 7-8-ді туған дейді. Так. Ланта өресі туғандар. Қаншаға шықты боласы? Uydu bununla ittasa 75. 63 үшін берді о. Өзі ба? Қысыры боз ба? Боз, боз. 63 үшін беріп атты туғандар, бозға. Бұнаға. Так, сода қызылдап тағы белі туғандар. Мына соданы көрі өлші. Қайсы бау болды да, дәке? Bir aytık oyuncu болды. Қайсы әкелер? Қайсы? Айт, мына ол ба? Қанша қачықты әке? Қанша қачықты? Бұяқта болды ау. Birinci болды, қоша енді Қанша өрдің? Қанша өрдіңіз? 96 мың. Торпағы еркек екен, Еркек торпақ болғанда 96 мыңге. Бұл 2-3-ті туған оқшайды, примерно? Екіншісіне. Süt ұшында екен таңда мұнаға. Son 7 milyon. Dostum, aşağıya çok mu? Allah ikilden ne? Allah sizden mi? Değişik olgun da. Ya kaysı oldu da gelen? Para var. Kaça oldu? 65 bin de beri yattı sonra. Can açma okşaydı. Can açma. Torpa urgaç okşaydı. Erkek торпақ.
Narxını 60 mingga beryapti to'g'onlar. Sorini. Qaraga bo'yatgan 65 ga bergan. Bunaqa. Yaxshi. Tak. Berdingda? Qanchaga? 76. 76 mingga. Torpoq erkak ekan, ha? Urg'och. Urg'ochmi? Urg'och torpoq. 76 mingga. To'g'onlar savdo qotib bo'ldi bugun negizi. Qarangizlar. O'ta ko'p sotiluvdi. Buyla. Do'stuv degan kanal. Bo'ldi aka, bo'ldi, tortamoqdi. Nimaga? Yo, sütni qancha berayotganami? 8 litr. 8 litr. Bunalar o'tganda da turadilar. Mol bozorda. Mol. Ya bu cho'ng'o bular. O'ta cho'ng ekan. Ya bo'yi qancha aka buni? Sizniki qanchada odasiz? 160. Bo'zmi qisirmi? Soni. Bolasi yo'q ekan-a? Uyda. 160 ming. Sütni qancha beradimi? 16 litr beradi ekan to'g'onlar. O'sha kunda 16 litr beradi ekan. 160 ming bahası, aytilish bahası. Ya telefonu aytib qo'yasiz aka? Ha? Ha, 79 ming. 52 40 49 ha. Ya qanchasi torpog'ini tug'gan ham shu? Ikkinchisini tug'di. O'ta cho'ng ekan biroq qarangizlar to'g'onlar. Bo'yi qancha 1.50 dan o'ta o'xshaydi to'g'onlar. Ya bu topozga o'xshagan uyni qanchada otasiz? 100 ming kami bor. 100 ming kami bor, ha? Torpoq urg'ochmi? Urg'och torpoq 100 ming so'm. Sütni qancha beradi ekan ama? Sütni sog' ko'rmadik-a. 3 kun bo'ldi tug'anman. Solga bo'shatib qo'yapti-ya buncha-buncha. Ya bosi qancha bo'ldi ham shuni? Savdolashdimi? Qanchaga chiqdi? 80 qancha? 6 yetib. 8 ga. 88 mingga savdo bo'lyapti to'g'ri, mana. Dadil ekan biroq. Nega to'g'rilar? Yaxshi, savdongiz bersin, ha. Sizniki qancha, sizniki aka? 90 ming kichkina kam bor bo'lsin. 90 ming. Torpoq erkak ekan, ha? Erkak ekan. Tak, mana. O'zi. Ya buni sotildi aka. Qanchaga ketdi shu? 111 mingga to'g'ri. Torpoq erkak ekan. Torpoq erkak ekan. Sütü kuchli ekan biroq. Siz qanchada olasiz? 110. Torpoq urg'ochi? Torpoq qanchasiz? 3-chi torpoq to'g'onlar. 3-chi torpoq 110 ming so'm to'g'onlar. Torpoq urg'och. Bakın, buna oylar çekeden sanırım. Ta yerleri çok ne bularınız? Balda da şey. Ya kança kem var ya? Kança da orada sakın? 100 ming kam. 100 ming kam var. Kança ördünüz aka? Şöyle oğul talgat. 85 mingga so'rayapti to'g'ri. Süt og'itadi. 85 ming. Torpoq urg'ochi. Urg'och torpoq. 75 ga sotdingizmi aka? Aldım. Ha, oldingizmi?
Ha. Ve sütü kaçacak ha? Sütü. 8 litre dedi. 8 litre mi? Torpak erkek ekan ha? Qanchasi torpak ekan ha? 3. olası. 3-chi torpak. Nega? Şunu aldım. Var verem da. Da, ulan to'g'risi to'g'ri nega. Bo'g'iz uylarni tartamiz, bo'g'iz uylarni. Torpak cho'ng bo'libdi. Qancha ekan bo'lsa ekan? 110. 110 ha? Qancha so'rashdi aka shuni? 110 o'tirdi o'cha. 5-6 tug'an o'xshaydi. Jamuna 3. olası. 3-chi olasi. Urg'achi. Torpog'i. Kerak bo'lsa chiq. Zamsiz mashg'ul ekanlar. Bor. Qanchaga taqsir? 100 ming so'm. 100 ming so'm. Zamsiz. Tak. Bering shuni. Torpog' erkakmi? Ova. Torpog' erkak. Qanchani torpog' aka? 3-chi yo 4-chi olasi. 3-chi, 4-chi torpog' ekan to'g'ri. Nimaga? Sütü shunday ekan. Mayli, Alloh sizga. Rossiyada yurib ko'ramiz. Ha, nimaga? Shuni bahosi qancha ekan aka? 60 kami bor deyapti. 60 kami. Bu jashala tug'ib qo'ygan o'xshaydi. 60 ming. Torpog' urg'achi-mi? Urg'achi torpog'. Sütni qanchami süti buni? Sütini hali sog'inmoq. Ha. Bir hafta bo'ldi tug'aniga. Qancha so'rashdi shuni? Har qanday? Jashala tug'ib qo'yibdi mana. Ya qaysi sotildi o'shanda? Buqovi. Torpog'. 34 mingga to'g'ri. 34 mingga. Yaxshiligi zarur nima? Bak qaraga Oho, mana bu to'g'ri. Uyda qaranglar. Shejinlar ekan. Astroy zas. Ya qancha ekan bo'lsa aka? 80 dolar. 80 ming ha? Qancha suti bor aymi suti? Ham sog'an odam bilyapti. Ha. Dehqonchilikmi? Dehqonchilik. Torpog' urg'ach ekan ha? Ha. Qancha so'rashdi sir bo'lsa? 75. 75 ming. 75 ming to'g'ri. Nimaga? Oho. Sütni o'yganda to'g'ri, sütni o'ychi. Keçiz bor. Ya qancha ekan bu? 100 ming deb atasizmi? Ha. Kaçtan aldın? So'rashdimi bozor? So'rashdi. Qanchaga so'rashdi? 87. Torpog' urg'ach ekan ha? Ha. Sütni qancha beradi endi? 10 litr beradi ekan mana. Oho. Qaysi bu? Rasmi 60 dedim ya. Yo'q, o'sha 66. aka bu ham munosabati uravi bitta. 66 mingga to'g'ri. Torpog' urg'ach ekan bunaqa. Bo'z qancha ekan aka bo'z? 80. Jon ochmoqchi-da? 80 ming. 80 ming so'm. Seksen beşke so'radi mana to'g'ri. Torpog' erkak ekan. 85 mingga. Sizniki qancha ekan men boz? 90 ming ha? Torpog' urg'achi o'zizniki. Urg'achi. Bo'z uylar rost chiqib turdi, to'g'ri mana yerda bo'g'otlar, bo'z uylar. Az.
Ya bo'z baka? Bo'z. Keçiroq o'xshatdi. Qancha ekan? Qancha ekan bo'z? Ha. Bo'zi qancha ekan puli? Ha? 60 ming so'm deyapti bir to'g'onlar. Bo'z, kechroq bo'z. Kechki bo'z. Ya bular qisirlar ha shunda. Qanchadan bo'lsa endi? 50 ming so'mdan. 50 ming so'mdan. 1,5 yosh o'xshaydi, ha? Yaş bilarda sizda.